Tariki ya mbere z'ukwa kane mu mwaka wa 2026 ubwato butwara abagenzi buzwi ku izina rya MV Hondias bwagurutse mu mujyi wa Oshia muri Amerika y'Amajyepfo, aha ni mu gihugu cya Argentine. Ubwato bwa Hondias bwari bugiye gukora urugendo rw'iminsi igera kuri 40, aho bwari bugiye kuzenguruka ibice bitandukanye byo mu nyanja ya Atlantique, aho bwari kujya buzenguruka ku birwa bituyeho abantu. Muri ibyo bice byose bwari butwaye abantu bagera ku 147 baturuka mu bice bitandukanye by'isi. 88 muri bo bari abagenzi, naho 59 muri bo bari abakozi bo muri ubwo bwato. Aba baturage 147 bose bari abo mu bihugu 23 bitandukanye ku isi. Nyuma y'iminsi 5 gusa ubu bwato buhagurutse ku nkombe ya Oshia, umwe mu bagenzi bari muri ubwo bwato yatangiye kumva ubuzima butari kugenda neza habe na gato. Uyu mugenzi yatangiye guhinda umuriro, gukorora hafi kugarura ibihaha, kubabara umutwe bikabije ndetse no kuribwa umubiri wose. Atangira kujya muri toilette bya buri kanya, guhumeka bitangira kugorana, bitangira kumucanga. Nyuma y'amasaha makeya cyane atangiye kwatakwa n'ibyo bimenyetso bidasanzwe, ibihaha byatangiye gucikagurika. Muri icyo gihe hiyambajwe itsinda ry'abaganga bo muri ubwo bwato baza kureba uko bimeze. Mu gupima uyu mugenzi baketse zimwe mu ndwara zishobora kuba zamufashe, ariko uko amasaha agenda yicuma ibimenyetso bigenda bibereka impinduka zihabanye cyane n'ibyo batekerezaga. Tariki ya 11 z'ukwezi kwa kane ubwato bwari bumaze kwegera ikirwa cy'Abongereza kizwi ku izina rya St Helier. Iki kirwa kikaba kiri muri kilometero 1950 uturutse ku nkombe z'igihugu cya Angola. Uyu mugabo wari Umudage wafashwe n'iki cyorezo yahise yitaba Imana. Uyu mugabo nyuma yo gupfa yasize yanduje abandi bagenzi bagera ku 8 bose. Maze ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kane umugore we wari uwo mugabo wahitanywe n'iki cyorezo nawe yaje kuva mu buzima. Abaganga bagize ubwoba cyane maze banga kubirebera gusa bafata umwanzuro wo kohereza umubiri w'uwo mugore mu gihugu cya Afurika y'Epfo, bitewe n'uko bari begereye inkombe ya Johannesburg yo muri iki gihugu, aho yari ajyanywe gupimwa ngo harebwe niba hari virusi runaka yaba ari kwataka abantu.